uNkulunkulu ayithetheni ngokuphakama uyazibiza. Amen. Bantwana bamenze izinto umhlaba sicela intethelelo. Isikhathi lesisiphiwe sesilumekile kakhulu. Ngiyasho ukuthi singabantwana basemhlabeni. Nomsebenzi akuwona wethu. Kaningi. Bese bathi bangena phakathi. Ngiyasho ukuthi umsebenzi akuwona owethu. Umnikazi wawo Shembe. Sicela intethelelo. Sicela uNkulunkulu afihla umngane bethu. Abese siphakazisa bakhe basezulwini. Okuyibona abanokuqonda imithwalo yensizwa zabazali bethu esizobaguqela lapha ekhaya emphefumulo. Amen. Ngoba njengoba silapha nje akona ukwazi kwethu nokuqonda kwethu. Phela esicela ukudlulisa abantwana benkosi njengoba sibuthelela kulo muzi oyazi lwezulu. Lo muzi amkhulu ngemizi kaShembe usukela eNdlunkulu ehleni. Na yonke imizi kaShembe Shembe laye ayihambelayo. Yonke imizi kaShembe izulu kaShembe lelo mayibonge Nkosi. Kepha la sibuqa khona isemfuleni wakho Shembe. Awakhena ngokuqonda kwakhe kwasezulwini. Lapho ezogeza khona imphefumulo yabazali bethu. Sakhile lezweni emazweni esibona akekho namunye ongathi uyawazi umpulo ogeza imphefumulo ngakubo. Mina angithi umpulo umthambuna kodwa awugeza imphefumulo. Gezwa yinya imizimba yethu. Ishozi nobumnyama lezikhe nayo into esehlelayo. Kodwa imphefumulo ayigeza. uShembe usakheleke owakho umpulo wasezulwini ogeza imphefumulo. Leyandlu enjengendlu yesonto efana nelakithi nelakini. Abanenhlanhla ababoni lendlu thina sibonga amehlo ethu okona. Abanenhlanhla baye bayibone lendlu bathi abanye ngangomasho ukukhulumayo. Bathi abanye ngey'tezi. uShembe wenza imisebenzi ehlukene ngemphefumulo yabazali bethu. Kuyimfihlo-ke uShembe ayimbulela abantwana asuke bathambile. Akusho ukuthi sonke sombulelwa. Futhi akusho ukuthi uma ungambulelwanga ngoba wena omubi. uNkulunkulu abantu badala ngokwazi kwakhe nangokuqonda kwakhe. Ukuthi lo mdaleli owakho umzimba uzokwazi ukuxhumana nemphefumulo engasekho ifikelele ikhulume noNkulunkulu axoxe naye. Asiphiwanga ngokufana nami angiphiwanga lo ungibulele nayo yonke lo angiphiwanga. Kodwa kunekuphela engacela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ukulalela izwi lakho mayibonge Nkosi. Nawe-ke uyadinga ukuthi ulalele ungazi ukuthi uzuphupha. Ulalela ukuthi lo suke ethunyiwe ayifani neyakithi. Ake ngenze nje umzekeliso. Iningi lethu siyimbewu yabantu abahamba emhlabeni bengabathakathi bezangoma bezinyanga bengababulali. Iningi lethu nje ngicole siphuma phakathi kwesidleke ezinjalo noma kwensimi eyene kanjalo. Manje makusuka umuntu ethi umuntu abakithi bahamba bethi bona babengabacuphi nabaloyi. uNkulunkulu uthe siyohlangana nabo ekhaya emphefumulo baqhubela imbuzi. Wena usalinde ukuthi uzophusheka uphupha bakini nawe wazi ukuthi yini khona iy'gagayi ezazinjalo. Hayi suma uhlala ithondo namandla bayikhona. Nami Nkosi ngizonihelela akumazi abantu bakithi basemandulo ababegangile nababenza imikhuba nababebulala iy'ngane befuna ukwenza iy'telezi. Khona izalukwazi nje bakhokheli la ingane ekhona ezafika zizogana zifike zomakoti abasebasha bezogana kodwa bafika bephethe umgodla. Angithi umgodla ilokuthi ibhokisi namhlanje. Angithi kunjalo. Phela ukuthi umgodla igama lesizulu. Endulo intombi mayiphuma iyogana eyakhela umgodla lesikhumba. Eyayifaka phakathi isinqindi nensila yayo eyanayo iyogana emzini. Bese unina afaka imbokodo ethi umntana nawe uyogana khona. Uyogana esenjini ngifuni nomntana ngizothula ukuchipha izinyembe zakhe. Ufike nje lapha nje uqotha ibhodo nesekele bonke abanayo nisanda wedwa endodeni. Sizala phakathi kwabantu abanjani bakhona. Awona umdlalo bakhona. Phakathi komuzi kayihle. Phakathi komuzi okhokho bakho bakhona ababenjani. Wanezi? Baba bangena ethempelini. Awu ngihlehlele ngaka sondelana ntwana kankulu. Sondelana. Manje ke siphuma phakathi kwabantu abanjani. Siphuma phakathi kwamadoda ayethwa uNkosi kaMane indoda uNkosi kaMane. Kushiwo umuntu ayekhohlakele kulela abantu indoda. Leli gama lithi indoda lona igama lokuganga kodwa
inkosi langa yakhuluma lo yathi kuzisikhathi lapho kuzozalwa khona izizukulwane ehlanezele esothi imbi sihalalisele sithi into enhle sishaya intotoni sithi imbi badala abantu namhlanje abantu bahalalisele izinto ezimbi nezingcolile izo lesipho nakhona la ebandleni kaNkulunkulu sethanda izinto ezibhekene nezimpi bese kuthi lento umthetho akwaalo khona umuntu okholwa kakhulu yathi yalezulu mabethu ukholwa kakhulu ngothi ngiyabonga ukholwa kakhulu ke nalo ngoba vele uNkulunkulu ufuna umuntu okholwa kakhulu bayibonga inkosi naba yini abalethuna umhlaba ufuna umuntu okholwa kakhulu bazokwenzani ungakholini mina themba lokuthi lento ozoyenza izobasiza ukuthi le mbuzo iphakamisayo izokwazi ukugeza babe abathakathi awunalo ithemba kuliwe phela uyithemba phela nokukholwa kusho lo ukuthi into yenzayo kholelwa kuyona mayibonga inkosi amen mayibonga inkosi ingakho-ke nokukholwa igama elithi ukukholwa liyibizo kodwa ibizo lizalwa yisenzo kholelwani ukuthi leli siko uNkulunkulu akufundise okhokho benu lokuthi owahamba ekhohlakele isalukazi sahamba sonile kungenini manifuna ukusethela icala thathani imbuzi thatha inyongo nomswane nichithe igazi nisigeze akubikho ukuthethelela ungezwangani bashumayeli nifunda incwadi akubikho ukuthethelela kunjani bazachitha igazi abenenguba imbuzi thethela igazi thatha inyongo nomswane inyongo yisopu umswane iyona ethetha ngayo yisopu umswane inyongo yona insipho legezwa ngayo abantu abalele ukuthi nomhlaba umshembe khonelani lisika lanikeza okhokho bethu akuyona into enhle lethu ushembe uvuselela umthetho unikeza abantu emandulo lo umthetho kodwa amakhosi agcizelele emazweni awo athi uthatheni-ke lo mthetho niwenze isikompilo lenu lelo sikompilo nikhonzeni khona lizosebenzela iyakusebenza lento ongayikhonzile muntu ugcina icala nje lishisika likuvuma khonzeni ukuthi ingane mayizele iyaphandla noma eyokuqala yenzela imvelelo lezi ezinye zonke ziyacola usubika ukuthi sefikile umuntu esiphela sesicela imigada akekho umuntu okwazi ukugada ingane intombi kade ezalukwazi ngaphesha kwethuba ezizingilosi lapha ekhaya amathongo insizwa kade amakhehla lapha ekhaya namhlanje phambene insizwa ihlala izalukwazi uyayibona insizwa ihamba ihleba kanti ihleli izalukwazi intombi ihlala amakhehla uyayibona ishona ukuthi iyayifikela endodeni ngikhuluma ngemkhulu akho abanye baze bayiveze koma amaqhumisheke ungambuka umuntu seduze kwakho amakhehla azembula ukuthi mntanami ngithole usizi lwami lokuthele mina ngiyindoda ngihleli kuwo yindaba amadoda agijima ohlala amakhehla agijima ohlala kubantu besifazane imvamisa amakhehla aboshiwe amanye azangakhulisa abafazi amanye aboshiwe bese khona umakoti wakhe okudlala enganeni indodana yakhe ngapha enhlangothini zonke labo malume akuhlala omalume nabo bakayihlo ahlala usuke izalukwazi zohlala empaneni akahlebu nomuntu phansi kodwa indoda endala baze bathi uma wathi eyumfazi sibantwana yini uhleli izalukwazi ezahamba izekela ekhaya kodwa iqhulisile ezinye zona imendo yabo lapho ekhaya emphefumulo ukuthi ushemba kuzolungisa izinto ey'njalo ugezela amathongo njalo abuyele endleleni abantu babona uNkulunkulu wayedalile ukuthi ithongo lokuphahla wena nsizwa kuba amadoda kini khona uzokhuluma indoda ukade umuzi wabo uqine nina nizophaswa izalukwazi ezalihlambulukile ukuze nilonde kahle nihambe logana nifike nihloniphe emzini impela kaNkulunkulu izingilosi lezo ey'gada abantu namhlanje abantu bonile emhlabeni njengoba bonile emhlabeni abantu bathi masebevuka ethuneni baphambanisa izinto phela umuntu umphefumulo womuntu onile emhlabeni awudlule ethuneni umoya wakhe uyakuza ezweni ungathi ngadlula umuntu odlisiwe akadlule ethuneni tshondala inkosi yamaNazaretha uNyasa uma nje umuntu edlisiwe akadluli umuntu ovele esibhedlela egula akadluli ethuneni ingakho sibabona abanye bathiwa yini bayikhuphukele wona bakhulume mayikhuphuka kwena ekhuluma kwena ngidlulile ethuneni ingakho ngivuka kwena uthe ushemba abantu uma bevuka beza kithi bayofika ngey'bonanise nangamaphupho labo bavuka baqubuke kithi abadlulile ethuneni bafuna kuthetha amacala abo ithuneni bavimbile ungcolile umuntu ohamba edlisiwe bobaba nezwa baba okhokho bakho mahamba bedlisiwe abadlulile ethuneni umoya wabo uzobuza ezweni uphembe yonke imikhuba ababeyenza ubona umbona wakade ihamba kahle wambona usekubulala umfobo ngofuna intombi yakhe mayisekhulile abulela umnye wabo ngofuna unkosikazi wakhe
sizalwa abantu abanenjalo abanamacala njalo babukela umuzi wabantu abanjalo kuningi uchungechunge abantu bafuna imali asuke umntaka emhlabelingana ahamba eMozambique ayofuna ukuthwala abuye ezothwala ngomndeni wonke khona imindeni eboshiwe ekhonkiwe ekhonkwe umuntu ozalo ngoba wahamba lapho ekhona kodwa so memeza wonke umndeni wakini amthatha inhlabathi yamathuli awuthathe kuzokhomba ithonga lonke alibopha likutuza lenzele ukuthi nithi nisabathe ngenza kwezinye izindlu uboshiwe nangu sifana nomganga ngawo ubani umuntu okhulula lawo bantu abanjalo ngoba lokho ngeke azabakhulula mayefa yena akasakwazi ukukhulula abantu ngoba uyoboshwa leli thonga lonke seliboshiwe ugange ngalo ushebe ukuthi asize la ekhaya emphefumulo ngoba uyena okwazi ukuhabitha abantu abathunjiwe nabantu abathuthuliwe mayibongosi amen ithi inkosi yamaNazaretha abantu abamasenzwile ngiphuthuma isikhathi ngingixolele nkosi yami ngokugijima abanye abantu bathi nginolaka ngalolu laka ngisuke ngizama ukuphama isizwe ngoba ave kubuhlungu ukuthi usuka kude le kamhlabelingana ufika ukuthi lo mfana lona kuthiwa uManjiya ube yiqhenge lapha akakhuluma umkhumela phansi manje ngesikhathi ngimemeza ukuthi umuntu nginolaka akulona ulaka ngisuke ngifuna ukubona uzozwa nawe le kude manje ngesikhathi ngiphakama isizwi futhi nezwi lami nje manje lisaphazamisekile bese ngazuthi ngiyalo angiyili kodwa ngisuke ngifaka amandla ayibongosi umkhethiwe nje ubuzela ukhethiwe akakhethi umuntu oyivaka manje umuntu amnengile lapho lo muntu uyathetha phela abakhethile abantu bakini awukho umsebenzi wakho ufuneka umuntu oyiqhawe ozokwazi ukumelana nasonke isimo mangase siphuma ekhaya sezulwini bakwethu sibone laba abantu besihamba ngawo mhlawumbe ushebe ukufihla amasiboni singababoni ngoba sesibona ngiyafunga khona akekho umuntu ongasafuna ukusukuma ubone ishepho zakini ubone abantu omunye ulibambile ikhanda uhamba ngomqala omunye uhlangothi longalukho uligonile omunye uphihlile ugcwele impethu omunye wadliwa izingulube badliwa amanqo badliwa impisi amabutho afele impini zasemandulo angangcwatha adliwa izilwane amabhubesi nambe abantu njalo babakini nabakithi abanga ndawo umphefumulo wabo uyaqotha uqotha ingane zabo nengane zabo iqotha ingane zabo nengane zabo iqotha ingane zabo wehle kuze kuzofika ulokhokho ofungwa ukhokho wakho ingane encane izolo leyo sonke njengoba sila sizokhuluma indaba yokhokho bethu mase ngimdedele ngikhuluma noma ngikhuluma ngokho hayi ukhokho akathulwanga hayi ukhokho omkhala ushiya ingane kule hoyise emkhulu ukuthi ayizange banama nabo lababulawa abangaphambili nabo babulawa abangaphambili phela thina sibona abamanje futhi ukulahleka umthetho akubona kwayizona naThangi nasendulo owangaphambi kwabasendulo nazi ithombe la ibuka lezi ntosha kaZulu sizadlala uNkulunkulu ezamasiko ukuthi kule khona kwakhiwe lezi zinto noma ezinye zikukoka umfakela nje kodwa inhloso ngiya uNkulunkulu ukwenza amasiko ukuthi lezi zazi zakhe khona nizobona okhokho bethu babebulalana kanjani emandulo umuntu abulawele nje ukuthi nje kubangwa isinene ukuthi usiqokeleni isinene esaqoko baba bese kushukana umndeni kubulawana kuthakathana ingene umkhunkulu phakathi kubulawa lento nibona kushaka ilembe izinto ezazikhona ezenzakalayo awuhlungane ukuthi abanye babengekho yini impilo ezayihlukene kanje abula umlashelo kanjani amanga lo muntu mawuthatha ubheka obubule eswini senqe okhokho bakho manifunga lapha ekhaya konke ezolunga usemva ukuthi unyazi lezulu nabe ngeke nabe bakhokha lokho-ke babeke lapha ngaphandle komuzi lilethile ukuthi sifike uNkulunkulu bese ebangenisa bambelelana ngomntwana wethu bese bekhonze bangene ekhaya emphefumulo lapha kuyambulo lapha kuyandluleya nama ngiyazi ngiyengene nje sambe isimbe kodwa ngiyakubona ngathi kuyindlwana leyona kodwa ngolutho ngoba ngiphiwa ngamehlo kuyibona lento yini ngiphiwa amehlo angizwa futhi endlebeni kodwa abantu abazobaphiwa inhlanhla nina thina siyibonela indle esonto nje esasiyakha kodwa ushembe washo wathi ikhala emphefumulo sangazi ukuthi uyibona kanjani imphefumulo ngoba umoya nawo sengifikile namhlanje ngitshele nje iqiniso la ekhaya yabo nje uma usathi wafomama wafa lawo baba ukuyithempela lapha ekhaya kodwa namhlanje ngene liyacicima liphuphume ubani emlandini unyazi nemndeni yenu mayibonge inkosi ngoba ushembe uzwela imphefumulo yabazali bethu ukuthi ayiphume osizini nabo abakamdlethe ba sebengene nazo lezi zote ngibona zibhincile la
zishaya imvunulo yonke ngathi zemgidini kade zafika zizonikela imindeni zakhuleka igabeni eziningi zaqeda base bekhonzela uNkulunkulu bathola idate enamhlanje bazolanda isizukulwane base betshela ukuthi mophinca phela manizolanda imindeni ngoba nizolanda amakhosi noNkulunkulu basendulo namakhosi asemandulo nesizwe sonke sakwenu njengoba uyibona lezi insizwa zingayimbathi ngoba mhlophe kodwa kufanele zathatha imvunulo yazo ubuhle lokwenziwe phela ngibacelile ukuthi abakhumula amambatha bazogqoka amabhantshi ngoba basazongena enkonzweni kodwa masebentambama masephuma umndeni siye emakhaya bazobe bebhincile ngoba bazolanda uyise nesemkhulu abafele empini emandulo ushemba sebagezile abakhipha umkhonto abageza amanxeba neyingozi abageza abathakathi nezangoma neyinyanga konke lokhu kwaqhamuka kuphi uqhamuka abantu abafe emandulo njengoba namhlanje emakhaya sekhona izangoma neyinyanga nabathakathi ukufa kulethwa abantu abafele entabeni bangangcwatshwa abanye bahlele eziswini zeyimpethu ingane ushula zaphuphuma zachitheka ezayibaleka noNdlunkulu uliwa kulelizwe laMthanendo ukubona TV kwanje uzumeza umhlaba kanje ngabe bephangana amakhosi ethuntshwa okhokho bethu ebabona amabutho ethuntshwa amakhosi nabakini babethunjwa kanjani belwizimbi engazone zabo kodwa balela amakhosi bafe kanjani abanye babefile inkosi ithi uSibani ngoba ukhaliphile nimthathe nibuye naye mayife enkundleni ngifuna ukuzogezela ekhepezini lekhanda lakhe lapho ekhaya nenza umcimbi kakhokho kodwa ukhokhoweni wathunjwa konkosi kodwa lezolunga ushambeke uzofuna ukugeza leso sizukulwane soqala esaphambi kwendleleni sangena ehlazweni safunyana izitha usho njalo umthandazo ngaphambi kwendleleni afunyana isitha usho njalo umthandazo okhokho bethu baphambi kwelungeni namakhosi aphambi kwelungeni ngenxa yani yomhobholo nomona befuna ukuphakana bona bese besebenzisa okhokho bethu ingabo uthandazo ezweni lakini inkosi yangakini uyixoxele ize la ngoba kudingeka amakhosi azolanda amabutho layo bayijunta ngoba abantu ababejunjwe konkosi amabutho mayefe evuka ephume iswini zeyingulube eswini zeyilwane ayawuhlala konkosi ingakho ubona konkosi ingane zakhona ziyidakwa ziyimbuqumbuqu nje angisho ngabathuka kodwa izama ukuveza ikhambi lokuthi ingane zakonkosi iningazo ayiqondi izinto ngoba usubona amabutho eyinkomo zethu omajiya obani zithi mase befika amabutho ayohlala konkosi abesenyelezela yonke imikhuba babenze labo bantu babehliswa iy'ntelezi bephila behlisa amafutha ey'ngulube amafutha ey'pisi behlisa amafutha okuchopha abantu ucabanga ukuthi uma bevuka bazovuka babe yidlozi enjani yithongo enjani ushembe kufuna kugezela amafutha njalo kodwa amakhosi kufanele siwancenge eze ngoba yikho inkosi ayingabuthi endulo yabona inkosi engakini ihlele ehlaleni soyise noyisenkulu nokhokho bakhe bayizona nabakuthandi nabasendulo mengabe amabutho ayephethwe umkhulu wenkosi ekhona angakini engasekho amabutho ayekhona kokhokho babo lawo mabutho alandela inkosi ehlala ehlalweni athi singamabutho akho thina sasibutho wokhokho bakho endulo mbani sihleli la konkosi abona kudedela ingane izalele ekhaya ubheda abafana wenziwa yonke into amabutho phela aqinqe konkosi afa ejutshiwe ekhishwe konkosi fanele akwele konkosi nathi-ke simele ukwenza lokho imizi nemizana uthi ushembe masenzwileke abantu abami nihlangane nowuzalo nithole impahla mphefumulo ibizwa kuthiwa inkomo ezulwini imbuzi ukukhulunywa ngey'mbuzi ezincane ithokazi oqhuma mponjana lokho okuncane engathi ngathungathi impela nimthole kwesizulu asisho ukuthi nokungakona ezulu masowuncika odungweni engasekho la uzoyakhona akusebenzi kodwa siyakhuthaza ukuthi azizame ukuyithola lezi ey'ncane oqhuma mponjana ithokazi isiphuzazana lo ngakhwelwa sithole zona makukhona eyokuqala nkosi siyakuthumekile wakithi niyazula ezulu sicela usinele nemathuneni uhambe igama uhambe la wathethelwa khona okhokho bethu abanye babeyothwala abanye babeyothwasa bafela khona ezangomeni nasenyangeni uma ukhokho wakho noma umkhulu wakho efele enyangeni uzoba idlozi njani umkhulu wakho afele ejontini uzoba idlozi njani isalukazi sifele sesikipite komunye umuzi kodwa sikade komunye umuzi loba ithongo enjani siphume sijunike sabantu abanjani khona simbathi ingubo emhlophe singayimbathile usizo uthole
alibophekile anyakaza kanti laba bantu bathi umntwakazi ethula umntana ngisize umsizo wami wena wenzalo yethu igazi lethu siboshiwe kufeni asiyindawo khona umshumali khona umfundisi manje bonke indaba bakuhlubule egcineni ku last point uba usumfundisi abakuhlubule bangalala abafundisi abahlubuka uNkulunkulu abekhishwa yini yini abantu bathi asimphuca uNkulunkulu loba eqhosha ngokuthi uNkulunkulu wakhe ungazelapha uNkulunkulu ngoba ithile esanda ngayo unyazini asinakile manje unako ukukhulu manje uma nje sebenako ukukhulu ubani wathi kodwa thina siphethe amabandla ubani wathi siphethe amabandla hola bakini hayi uholi ibandla kaShembe thina siyitholongayo ukuthi singazisonto uthethe umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke phambili hayi ngoba siphethe abantu umuntu ophethe abantu unyazi mayibongosi abanyazi abantu badala uye nemphefumulo abazali bethu eyonyazi bawutshela bakini mawungezwa futhi ukuthi thina mntanami silinde unyazi nizobezwa nje mina bazoleyikhuluma le ndaba uthi uShembe ndothola-ke isiphuzazana leso siphuzazana Nkosi yakuthuma thumekile wami sicela Nkosi usihambele zonke iy'godi zosizi nasekuhluphekeni lawo kafa kusukela emandulo Nkosi abafele empini abalahla abachitheka abaphuma abahushula abadingiswa abafele ey'nyangeni abafela kuphi nawo wonke ufa ongaziwe ezulwini sicela ubabuthe Nkosi ngale nkomo ubafake ekhala emphefumulo badilize imithwalo ney'thixo zabo eyokuqala amen sengizodlala iy'phuzazana esibili siyacela Nkosi siphuma abantu kwesithu sabantu ababethabatha bezangoma bezinyanga bengabacwili bengabaloyi benza lonke imikhuba zasihogweni sicela bahlambulule Nkosi yasho njalo kuNkosi amaNazaretha uNyazi wezulu ubaba uNene uthi ubaba uNene Nkosi amakhosi lapha ekhala emphefumulo sekhona abantu abafika ney'mbuzi bathi bathunywe imindeni yabo bethi bacele ukuthi uShembe bazonikela imindeni eyayabathakathi uthi uShembe hayi khumbuza abafana babo utshela ubaba uNene hayi bangasho ukuthi abantu bazonikela abantu ababathakathi bangasho bayabatusa amabesho njalo abathi sizocela Nkosi ukuthi uShembe asihlambulule abathakathi wesethi nezangoma nenyanga ngoba abantu abami umthakathi uqhamuka umama kamthakathi noyise kamthakathi isangoma nenyanga labo bantu baqhamuka lapho umthakathi vele uqhamuka lapho qala umthetho lapho uyambona sekuyavika usefuna ukuvika uyambona siyagahla sekumthakathi-ke lo kodwa uphuma kuphi enyangeni nesangoma wey'nsizwa bengibuza ukhona umuntu waphatha isihlangu embi kokuphosa amayiphathi amotola nathula nisayiphathi nehlangu ngisho emdlalweni ungaqonde edlala kodwa manje uyasho wethu ugcina uyokushile kuphosa ufuna ukumtshengisa umsikazi ugcina umshayile nakona-ke lapho bagcina ngokulapho bagcine sebebulala la ngesonto edlula ngesonto inqaba abantu abagingekela phansi bethandazela unyazi bagcina bekhuluma bethi thina sasiyizangoma sasizinyanga ethi mina pho manje mangabe nanenza into enhle niyangapho ezulwini oba naninyanga abantu amaphilisi hhayi sagcina sesiganga bonke baphetha kanjalo sebeganga Nkosi-ke imbuzi yesibili sicela Nkosi usihlambule abathakathi nezangoma ney'nyanga ziphele kithi ziphele ngaphesheya kwethuna ziphele nganeno lwethuna ziphele ekuphileni isibongo nesibongo mayibonge Nkosi kithi nakini wena waziyo ukuthi kini kuphi mhlawumbe kini komalume mhlawumbe komalume kanyoko komalume kayihlo wena waziyo ungathi makuthiwe kithi uca uthi kababa uma kumengezanga lutho konyokolume awuyena ukubababa wena phethe komalume akugeza ithongo lakomalume olikadile lakuvulela wangafa ungathi ufuna ukuphuma komalume wakho ujahuke kini ukuthi ufuna ukulekhala emphefumulo ogeza idlozi lakini lizokubulalela komalume ngoba ligadiwe kakhulu wazona mthobo mhlawumbe ulethwe yilona la sufike zonke bayingeke ufuna ukuba imbuzi malume angikhiphe uzofa uyihlengezanga lutho bese uyakhishwa ulishiya ithongo lakomalume wakho ligula ungaliloko kagenanga ngoba wayephuma esijwini sethongo ekulana abekho ngaphansi kwemthunzi welanga njengani Nkosi abekho abantu ngaphansi komthunzi welanga abangafuni ukuze ekhala emphefumulo abalele uthi nomhlaba ngoba lo muzi uShembe ulethe emhlabeni akekho umuntu ongezwanga nohlele esiswini sempeyithweswa kulaba sebadlula emhlabeni indaba iseletina kupheleka ngoba senyameni inyama nenkani nyama mhlawumphile futhi iyaphikisa wona ngikhuluma nje iy'nhliziyo zabanye hayi la ngaphandle abangaphandle bahle bezwa ubuchule abezwa ukuhlakanipha bezwa
asiyazi nathi le nto elashembe sikhuluma into ushembe asitshele yona bantu abambatshele nabantu 1 no 2 no 3 asiyazi nathi asazi ukuthi umuntu ugezwa kanjani kodwa siwazi isikole lesi sihlalo lesho ushembe u242 ivesi lesibili lithi yehla moya ongcwele ngena kubo bonke usebenze lo ngane okuthandwa nguwe ushembe wazi ukuthi mangena emphefumulweni kakhokho wakho emnyekisa ukuthakatha uzomnyekisa kanjani manje kusho thina ngena kubo bonke wenze lo okuthandwa nguwe ukuxoxa nokuxabanisa nokubhinqa nokuzenzisa nayo yonke imikhuba esenhlizweni zethu ushembe uyakwazi ukuyiqeda emphefumulweni yabazali bethu bese bebuya bezomathonga amahle mahlalo ithongo lelo ithongo nomxabanisi nombhinqo nokuzenzisa nokubhuqa izono lezo ziyabavimba abantu akubona abantu abathatha ukupheka ababinjwayo nabantu ababenyanza ngiyazi umnyanza yini ukuthi makuthohlana nozalo uhlezi uthi wena uhlezi uthi wena uzalo mahlala engaxela hayi ababenze bangitshela masebele ngizo ukhipha inkomo mina awayifuna abantu bakile inkomo yakho funeka inhliziyo yakho udle umahlangisa uzalo kuzonke ukuthi ungalinge uthi hayi ngizawubuya ibhola mina shonini mama khona nefunayo leyo nto yakho ayifuni iyanuka okhokho bakho bafuna inhliziyo yakho uma njalo ngoba bezi thina ehluphekayo abanye ngomisa abantu abathunayo abantu abasosizini ngoba inhliziyo yakhe iyadabuka ijulile ilungile into elungile kabani ehambenqanga umyazi wezulu nabo bafuna yena-ke uNkulunkulu bayambona ukuthi ukhona enhliziyweni yabo okulungile abanye sasihonga lesi sakini usibone zona zihamba ngemoto esiyishintsha uthi hawu yini bangaye ngeke bayifuni kanti ngoba into yasemhlabeni into yasihogweni bafuna wena unenhliziyo elungile ngoba uzobasondeza kuNkulunkulu ubageze bese becolela isibusiso bese uphila ngokwemvelo natural hayi ngokuthwala nangemlingo uphile ngokwemvelo ngisho emzimbeni inzalo yakho iy'limo zakho ilimayo uhwebo lakho lube luhle lihlambulukile hhayi le ethola iqatha kaphezulu abayifuni babe nayo babophile ekufeni imbuzi yesibili yokuhlambulisa ngoma nenyanga nabathakayo esathu Nkosi iy'ngane zaphuphuma odlunkulu basemandulo ababebaleka ney'ngane ey'swini uqhamuka ibutho selidle sekade likhotha lapha likhotha iy'biba zamabhubesi sey'valeka amehlo zifisane ikwaze ibutho bese zokwaza ngisho umama zingasaboni kwaze ngisho ingane bekwaza ngale yabo le mkhonto ekuthiwa iy'nhlenhla le mkhonto le enamadlenge ashaye konke esiswini umakoti umolokazana ekhulela ingane ubuye namahlule engane ahushulwe sho dlala inyanga yakhe bona umakoti babo bakhulele nithatha imbungu sayifuna sifuna ukwenza intelezi lokuthi sibhile masiyola enyimpi bangasiboni abantwana ingane bayise umbungu ayiboni emahlweni bayithatha bayihlanganise nombungu wezinja imbudlwane uhlanganisa intelezi sisala phakathi abantu abanjalo lezo ingane ikhulile zingala zingayibonakale uyazi lezulikhipha lapha ezanti zikhupha nazo lapha ezinye kuthiwa ziyadondolozela ayisenamashiya sezindalo okhokokazi basemandulo nokhokho befaka amalapeni bedondolozela bathi hehe sokwesibonda ihlala kahle bakhona enezweni bakhahlele izisu zomakoti bafundisa iy'ngane ukuhushula izisu angiselekhulile umuntu uqala ugama mayesemdala senenhliziyweni nazo sezinenhliziyo ngoba azinakwanga azenzelanga lutho ushembe uthi-ke asizeni bantu bami uzame bantu bami siyomulisa le mndeni yenu ngethemba sibaphephise nabo imzuzu ayisekho fanele ngabe sekumanyezwa isonto manje eyesithathu abantwana abaphuphuma bachitha abalahla eyesine abantwana bakhala bathi bona abazange baze bamukelwe emhlabeni ngoba abezelanga umcimbi wokubelethiswa nawo bayayifuna bese kuthi esihlanu eyokubacela intethelelo abone emndenini abone ezweni abone emakhosini abawakhele abona kumbenqami lezo inkomo ezibala lapha ekhaya mase zikhona weka kusho uzufike nazo zonke kanye ungathatha nga-1 ngaphandle umndeni ivelela yona-ke izinto elamthini awethu amacala made alulekile sifuna ukuthi nokuthi bayokuninga mase bekuveze lokho bayibonga Nkosi bantwana benkosi siyama la ithuba lokubuza ngeke libe khona
ngoba nabo abashumeli sebethumelile ukuthi sekuyisikhathi sokumamezela inkonzo yasemini. Hleze ngilithole ithuba lokukhuluma enkonzweni, sesiyoqhubeka lapho. Emva kwenkonzo yasemini sizophinde futhi sixoxe, nangakusasa sizophinde sixoxe futhi. Mayibonge Nkosi. uNkulunkulu abusise izwi lakhe. Amen. Sicela uShemba angene enhlizweni zethu, alazi ukhulu esinalo nemibuzo esinayo. Uyayazi uShemba, akasiphendule nasebuthongweni silela, asiphendule uNkulunkulu, ayivuse imindeni yethu izosishela iqiniso. Kodwa uNkulunkulu abavimba banamanga nenkohliso, sifuna abantu abazokhuluma isiminya emathuneni, ngoba uShembe akabageza abantu ngamanga. Funeka umuntu ithongo malivuke ngeqiniso. Mayibonge Nkosi. Siyabonga. Singabuyela endaweni zethu, abashumeli bazomameza isonto. Inkosi isibusise. Amen. Umthandazo wesabatha, imini yesabatha mayibenhle wabaluleke. Sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongelo Jehova Manazarethani, Siyabonga kakhulu abahle basezulwini kuphiwa umbhenqane. Leli thuba abasizoyithoba phambi kwakhe. Sibambela abazali bethu. Abazali babe nayo inhlanhla yokulunga phambi kwaNkulunkulu, baguqe phambi kwaNkulunkulu. Mina nawe siyinto enkulu kubo ngoba namhlanje ngami nawe bathola ithuba lokuguqa umbhenqane. Ngoba babe balelana nawo besaphila, babeguqa phambi kwendoda embi, ngoba babefuna ukwenza izinto zobumnyama. Namhlanje ngami nawe bathola umusa kumbhenqane ngoba baguqa phambi kwakhe.
uyinto enkulu ngaphesheya kwethu ungazeyi cela ukulunga kumbenqanga uyazi lwezulu amen ngiyanxusela uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha uyazi angiphe okwakhe ukuqonda nokwazi nokukhuluma afihle ubungane bami ngoba lo msebenzi asithume kuwo noma sibeke kuwo angeke ukwazi ukumelana nomuntu ozelwe intombi ebesele indoda emhlabeni ngoba umsebenzi omkhulu kakhulu ingakho ngikhumbuzise nje ukuthi uNkulunkulu wenza ngamasibongo ukuthi asiphe amehlo asemhlabeni ngoba bangase kuthiwa usiphe amehlo asezulwini ngicabanga ukuthi sonke ungathi uma uthi xulu noma lapho abaleke uxulu naye ngoba ebona ukuthi nangu majiya ebangumsindo phambi kwey'hlwele ngithi sithenda sonke ngagcine sibaleke ngoba uzokubona wena into efanele ngabe asibangumsindo phambi kwayo mayebonkosi ingakho uNkulunkulu esifihlekile ukuthi singaboni ukuthi njengoba siguqile iy'ngwevu zasemandulo ezazingazi ukuthi ingane yomuntu imbuka emahlweni ezazingazi ukuthi ingane iyaphendula mangase siphola umehlo angibona ukuthi impilo yethu emhlabeni ingagcina ilimele ingakhulu esifihlekile kuhle kona sifihleke kanje amen kodwa bese sipha-ke ukulunga abese sipha ubuhlakani basezulwini nokujula nokucabanga ngabo ngoba singajuli singacabangi ngabo abazosondela kumbenqanga kanti bayamdinga kanti bengamdingi ekuphileni sebamdinga manje ngoba impethi yabaququda isihogo siyabagqilaza ubupha buyabagqilaza bese becaphuna-ke bona bazokuthela kithi bese kuhlupha thina njengoba namhlanje sintengezela nje impilo ingayihli ibona kunjengokunikela nje njengoba sisuke sinikela sonke siyazithi sizobika usizi lwethu akekho umuntu ozane nosizi kodwa usizi uthole lwelingayihlo ngesikhathi ufike vele uvele ezulwini wonke umuntu phela ithi inkosi yamaNazaretha wonke umuntu uqhamuka ezulwini lasekheki kophakama umphefumulo uhambe khona uhambe ezulwini lo ezulwini ekheki kophakama uma ungazi ezulwini ukuthi kuphi umntwana kaNkulunkulu namhlanje azi uma kukhulunywa ngezulu kusuke kukhulunywa ngobuhle bokuphakama yizulu lelo yilapho nakufika kakhulu umfundisi ungithi usho ukuthi uNkulunkulu nawe emtshotshelile ngoba kuba ney'ngilosi uNkulunkulu ayithumayo ngolunye usuku ukuthi akhulume umuntu ethi hayi lo muntu obekhuluma ngakhe le nto ayikhulumayo yona yakhe kusuke kuleyo nto uNkulunkulu ayithumelile ayibeke ebuchosheni balo muntu akakhuluma nomfundisi ungithi ngamlalela ebuhleni ekhuluma ngabantu ukuthi abantu bafana namachwele ey'nkukhu ngale bachanyiswe bayakhuliswa kahle babe ney'gaba bese bekhishwa basekuyisigaba esifanele bathiwe baba bakithi iy'ngwevu zakithi zithi inkosi yamaNazaretha yakhuluma nabo emandulo emakhosini angaphambili ukuthi njengoba emhlabeni uNkulunkulu wayebeka iy'gaba zokudaleka kwabantu nokukhula kwabantu angilinganisele njengasey'ntombini iy'ntombi ziney'gaba zokukhula khona lapho intombi kuthiwa khona ingane ihluba intombi besiqala ingena ebutshitshini isuke isisuke ebutshitshini isiyongena manje lapho isijapha abafana khona egcineni igcine isiyiqinizi iqiniza lentombi sesisiqomile ngokwenkolo yabantu kodwa makuseyintshitshi ilezi iy'ntombi zakithi lezi ngicabanga ukuthi isidwaba esibovu kuya esidwabeni esimnyama ngokwenkolo yakithi uthi ushembe lezo y'gaba ezulwini ziyaziwa ney'ngilosi zabo abantu banikezwa ngononina ukuthi le ntombi sezisesigabeni esinganayo ingilosi yabo lezi sezisesigabeni nayo ingilosi izidlule eqhikizeni ingene ekubeni ngoduso siyalothola isimbathwa leyo ngilosi isuke lapho lesuka umlobokazi isiganile igaba ngegaba ngegaba nalapha kushembe ufike wavusa loko ayifundise amadoda endulo ukuthi umuntu ukhula ngegaba njengensizwe
insizwa iphula izala nje ingomfana ikhule ithi mase iphupisa kwazi bese beyithatha abantu bakho inkomo zakubo zikubuye nayo entabeni inkolo njalo leyo mayibonge Nkosi ushapu uzophusa yona noma yenziwa la khona ngisho udokotela wensizwa nombonini lo dokotela wensizwa wayebese khona emandulo babizwa kuthiwa inyanga zokusoka noma inyanga zokusukula kwakuyinkolo leyo iyafaka ngenxa yezwe lesedumuzela isakhulu ngala ngakuthina esibiza ngoZulu yadumuzela ngesikhathi sekhalile bilendekela bathanda kakhulu amabutho lasekhaliswa ukuthi litunyazi lakhaliswa ukuthi amabutho bawahlasela ngesikhathi esehlathini ekuthalakathala kade ekhuliswa bese baqinethuzi bathi alabuye ehlathini uzokwenzeka uNkosi agcina yafiphala lapha nasala kodwa besuthu namaXhosa kodwa yisiko labantu bakulelizwe ukuthi umfana uyafika esigabeni sokukhula beyindoda ney'ngilosi seyishintshana nabo khona la ngiphuthuma khona lapha ey'ntombini nizwisisa kahle abantwana beNkosi angifuna ukugxeka into le ekhulunywayo lesi zokhuluma abantu abazokhuluma ngayo manje kodwa ngifuna ukuyitshontsha lapha ey'ntombini mina ngimncane ngisazi isiZulu kodwa ngengezi makhulu lapha ey'ntombini mayikhula kukhona igaba zayihlukaniswa ngohlanga mabesekhona abantu abaziyo umntwana ngazokuthiwa afakwa nje la okhalweni lodwa kuye ngokukhula kwematshitshi afake imisha kanjalo nenhlobo imbala yobuhlalo yayisho isayini ethize entombini kuze kufike lapho isiyogana kuze kufike khona isikhehla isingasafaka ubuhlali isingasafaka manje ubuhlali bodwa isifaka isidwaba ngoba isuke isikhehliwe zonke lezo zinto uShembe wahamba isikhathi kufika amaxabaniswana alibulala izwe yabhonuka lento ngoba kwakuyinkomo yabhonuka namhlanje maselevuka ethuneni uvuka ingane engazange yenzele isiko eyabhubhumayo eyazi ukuthi wena kufanele ingane ifake ubuhlali bokuthi usize zingenele ukuthi ihlale isiqhikizi siyikuthi ivuke mase kuyiwa amajiya eyogula athi hayi wena kufanele ufake ubuhlali bokuthi nokuthi idlozi ehlele kwantuhle kanti igaba zabantu abangadlulanga egabeni esukuthi manje mase siyabanda abantu bafike basifakise yonke inhlobo yobuhlali ungangitshela nje ukuthi ubuhlali usukufaka esandleni umhlobo obovu noma zethula idlozi lakhe lifuneka kanti abayazi impilo kaNkulunkulu la kuvuke ingane lezo zaphuphumayo esiyinikelelayo ezachithwa ingakho ezulwini kuthiwa ayifunakali yonke lento ngoba kwakungeyona into eyayinkolo kwakuyisiko uma kuvuka ingane engazange yenzele amasiko eyaphuphumayo ivuka ihlala kuwe izoyifuna zonke le gama uma ungentombazana yoshipa ufake uhlala umhlobo ufake ubomvu ufake onjani ugqizwe yonke into yini lo esiyakela akwazi ukuhlukanisa lento uShembe usikhambile ikhala emphefumulo ukuze zigezwe lezi ngane zikhulume eqondile ukuthi cha mina-ke angiweliswanga ezikweni ukuthi ngokwenkolo yayithi ingane mayichithekile kusho ukuthi mayiphuphumile abantu besezingqaphele endulo ngithinta ngamasibomlo ngoba uqedilizwe ingane zaphuphuma ziqedilizwe futhi mase ikhulile kweza sendulo ziyawucela phansi zicela phansi yonke imbali kaNkulunkulu iy'ntombi zingabi khona iy'ngane zaphuphuma ziyachitheka nezalahla nalezi bezongazinto lezi ziyinto emkhathini ziwumoya phela unganokuzwa abantu bethe imoya egcwele ezweni iyahlupha yiphi umoya ehluphayo kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu lo kuthiwa oxygen ayihluphi kodwa imoya yemphefumulo ewuvanzi ehluphayo iphazamisa umphefumulo iphazamisa umoya wemvelo kaNkulunkulu abathi yini ezulu esasandla mathaba yini ithathe oxygen shone ngesizulu igama lesiNgisi oxygen yabona ekhozi umoya wemvelo wokuphila owaNkulunkulu bese kodwa abantu bathi imoya yahlupha ezulu yabo kuma athi umoya igcwele umoya ngathi imiphi lo moya imoya abantu abawuvazi abangabuthiwe abangagcinelanga izinto ithi ukuthi uShembele yayithi mayishoni mayihambile iphuphumula ingane ngoba babeyihluba babevela abantu basendulo zivele ingane bonke intombazane izalukwazi umsebenzi wazokati umakoti uphunyukele umntwana enenyanga ey'ntathu futhi kusebenzisa isithupha
Uhlangane isithupha kutshela uzokhaya akubona la kathatha impahla abili umakoti ekhaya wafanele ayilethele enhla yemumente. Abikele lisemkhulu abesecela ababelethisi izalukwazi zayihlambulule lapha ekhaya. Umuntu akapho, umuntu umsebenzi wakhe ngaphesheya kwethuna. Mase sikhulile sakwazi abadala sisigoduka, siyosebenza umsebenzi ngakho. Wokuphahla nokusekela ingane esemhlabeni. Ingakho wakuthuma umntwana maseyogana wayebandisa insika bese ecebisa abantu bambanele nomfundisa ukuphatha umendo. Uyofika khule lo mntwana lapho ufika gane ahloniphe emzini ngokuhamba nezalukwazi zalapha ekhaya ezawuphatha kahle umendo zazawulela ngaphesheya kwethuna. Khuluma ngenkolo zahambe esontweni. Ngoba ngisho ngayo esontweni uyimisela umenda mawuhamba nedlozi eligulayo elingekho iwengu umabhengwane bofika umabhengwane emzini. Khona into engifuna ukuyicaphula lapho ushebata ngiyicaphula. Le ndaba yengane kwakunakwa qatho sebelethisiwe umakoti. Ukhala umakoti ezohlala hlambulile. Ingane elandelayo ngeke iphazanyiswe le ngane eyagcina eswini sakhe umakoti. Akuzuba khona ngqingilika kuba khona sabane lapho. Ngoba leyo moya enjalo ingane esuke igcumele ukhalelo umakoti noma omabethu bese ibangisa ingane elandelayo. Mawuyintombazane njalo njalo abazalayo ibanga isidumbu somfana olandelayo. Uzale aphume qa udadewabo phela mdala uzobonakala ukuthi mdala umfana izinto zamantombazane. Yayinakwa-ke leyo nto endulo kwakuyinkolo umsebenzi wezalukwazi kwakugada lezi zinto enjalo ekhaya. Hayi ukuthi saba sibone undaba sigqoke imosi umfana wasemntwana abe yisonke ehle lapha evele ngewindo izalukwazi. Zayigada into yasekhaya umsebenzi wezalukwazi. Kuhamba isigaba esithwale ngane kanti sifike esigabeni sokuthi asenzele isiko lapho bayibonisele esikweni. Intombi umcimbi wokuqala umhlonyana bayihlomisa ingane. Kubalulekile ukuthi ingaphazamisi le ngane eziphilayo ezogcina zenzelwe umhlonyana kanti yona yenzelanga umhlonyana. Manje umbuzo uzowushemba ukuthi-ke kuyokwenziwe njani lezi ezabhubha endulo nonina ey'nkaleni zonina kuliwe impilo zasezonina zona zenzelwe nini umhlonyana uma zazala amantombazane uma wenza abafana zakhuliswa nini zona akuzokwenziwa kuzokweqiwa ngoba isiko laziwa kwenzelela kwayizolo noma lo ophilayo aqedele umntwana ukwenzele lento ophilayo kodwa kudlule efane ngakenzela amasiko. Ushemba usikhandela umuzi wasezulwini wokuthi uzohlanjulula labo bantwana abanjalo bese beyabuthwa. Ngizobatedela abantu bakhuluma kodwa ngifuna ukudlulisa ngoba uzosiza imali. Bethi uma sebeqediwe uNkulunkulu ukwenza lokho okuthandwa nguShembe ekhaya emphefumulo bese kufika isikhathi njengoba namhlanje khona abangomane nazi insizwa ngoma ngibonile zipha inkukhu insizwa ngoma hayi insizwa leza kubathi ngisukume emgidi zishaya imvunulo hayi imvunulo yasemgidini wakithi Nazareth. Imvunulo yakulelizwe bebebhincile phambi kwamabhatha aziyipresentiswe sebongisela ngihamba koyicelela ngathi ngicela niyibone kamabhanti ngoba ngiphambi kwamabhatha hayi ngoba ehlanya zezwa kade zihamba lelo hambo lapha ekhaya sezinikeza usuku lanamhlanje zolanda umndeni wakubo kaNgomane zolanda amakhosi akubo nodlunkulu bakubo nenzalo yabo yonke kusukela emandulo nabafela empini sebazenza zonke izinto ababeyalelwa zona unyazi lapha ekhaya. Ukuthi bebangayimbathi ingubo emhlophe base bangabathola abaluleki bafika bona befaka amabhathi kanti basaze enkonzweni ngase ngibacelela amabhathi abantu bobona befaka amabhathi makuphuma enkonzweni nje manje sebezolanda ithonga lakubo bazofaka amabhathi akubo baphethe nenhlangu zakubo bazolanda indeni yakubo ngale konkosi isihlanjululiwe usiye ekhaya ushembe ugeza umphefumulo wakhe owangcoliswa inyama emhlabeni. Akekho umuntu owazi ukugeza umphefumulo unyazi kuphela wazi ukugeza umphefumulo umathiyeme kageze noma kuthiwa uyinkunzi malanga kahodoba kahundazi ngeke akwazi ukugeza inyama kuphela kodwa umphefumulo yawazi owashembe. Uma njalo sasibahamba ohlubuhlundu kuthiwa kuyogeza amathoba azange baze bagezeke namhlanje kuvele ekhaya umphefumulo bavuka bonke abathuleni. Unyazi kuphela ukwazi ukugeza umphefumulo uyena wazi umphefumulo. Inkinga umphefumulo awukwazi ukuhamba udlule uye kulamathonga uma inyama iwungcolisile umphefumulo. Awuthi umphefumulo ungena ngaphakathi ucashe yabona nje mina cishe ngasho igama lami mina Sibanimani
igama lami langempela ilo mphefumulo wami engeyothiwa obaba nobaba omkhulu. Lo mzimba lo nenkani umzimba unenkani futhi uhlakaniphile. Awusebenzi lokuyazwe uthi uyaqhosha wona ngesikhathi nje uphaza ayenza lo muntu mayishaya ngehlaba esifasho upapa isaqala umzimba papa emphefumulo semphile kanye ihlaba ukhiliti uthule usuphuma umphefumulo thalazi ukuba lesi sidumbu sesibihlika sivele impethu ngomzuzwana seyathalaza manje umphefumulo nethusi seyathalaza sazoshona alwazi ukuwela lelo mbenqa wangcono indolisoyile ya nyamati ishonele kubo kumseduze la ehlabathini umphefumulo kude kubo ushambeke uselethe izulu lakhe nompula wakho uthi azosiza labantu ngoba ngaphesheya wethula athethwe icala thethwa nganeno kwethula lenziwe nganeno kwethula. Amen. Wobani abazowathethela ithina uma bethina singalungi beveswa bengalungile bazothola yiphi ingane ezolunga. Ngikho ukuthi-ke lezi zinto abantu abaqosha ngazo nomajiya bethi nani nabantu abadala mna owedlozi cha mangabe usayithanda lento mina ngisalungisa okwedlozi sale ekhaya belungisa ekhaya sisho ungakwenzi mase uqedile kubuze enkonzweni. Uma kuhlula uze enkonzweni musuza lezo ithito zedlozi la wozawuyena uwedwa abasayifuni bayawazi lo muzi ukhishwe ezulwini bewubhekile ukuthi uzogeza zona-ke lezo zinto musufika nazo ube nenkani ngoba abantu abanenkani athi mina into edlozi mina ngifuna ukhamba nayo yifake eseyinazaretha kodwa uthi uyinazaretha. Ngiyamzwela umuntu ongazi lutho nkosi yakho oyifakele umqambo nemyeko ongazi lutho nje angikholele nabo baba ngiyacela nje umuntu ongazi lutho nje ongazi oqala kufika ekhaya emphefumulo eyisangoma ningamxoshi lo muntu njalo ningamxoshi mchazeleni mntwana kaNkulunkulu usufikile emzini kaNkulunkulu emthwalo oyithwele abantu bakithi bekuletheni ukuthi uzowadiza yona la ekhaya emphefumulo. Amen. Masokuyosayo masayifuna ikhumule yonke lento ekhaya ubatshele ukuthi sengiwutholile umpula vuma izwi laNkulunkulu alethule lezi thixo nigezwe nihlanjululwe niphendulwe ngabantu ngayo Nkosi. Kodwa lothi uyiNazaretha akwenze lento athi hayi ushembuyazi owedlozi ayikho into enjalo kuhlangana kwazi sonke futhi kuhlangana. Mawukhetha ukuthi uNazaretha ungaphinde ungabe ukuthi uNazaretha uphinde futhi ukuthi uzohlanganisa izinto zasezweni. Ushele bathi ngiyahlanganisile nabantu mina selingcwele. Idlozi-ke liyafuna ukusikhipha kuloko kodwa lisuke lingaqondile lisuke lifuna umgqomo ezolahla kumthwalo. Manje thina sinaso isibini umuntu ugijima ethembe lapha afika agikhe uNkulunkulu abathi baba lamhlupha idlozi lithi ifuna lenza umsebenzi wami thakathini ushembe akaphoqi phela uNkulunkulu aphoqi ushembe yankosi kubusisa uyazokulimaza ngathi hey wena ungcono majiya mayethethe izokuthi uyayiphetela ukona majiya kulungileke lokho kodwa mawuhlala uzwile cha umthwalo bakuletha umgqomo kuwena abazi bazobeka kuphi lento ngoba ifunakala kulamathonga nangaphesheya kwethuna. Abantu-ke uma sekufike esigabeni sokuthi balande imindeni yabo njengongomane batshela hambani niyotshela uzalo ukuthi masenilanda umndeni akusafunakali ijike ekhaya ayithinti inteni intandokazi akusafunakali itshwala ekhaya inganisebegeziwe labo abantu balahlisa iy'thixo yini bese kukhulunywa iphutha kuthiwa utshwala isiko amlona isiko utshwala umkhuba. Amen. Khona isiko nomkhuba akusafunakali utshwala emzini oyihle omkhulu ngoba labantu sekungabantu basezulwini njengoba befaka lapha kuyandlu ushembe abafundisa ngokungcwele abafundise nenkambiso semazi ngaphezu kwethu kodwa iningi lawo lahamba liyohlutuhlutu liyogobela kuyo yonke into kodwa manje usabathile abasebephuma ekhaya emphefumulo sebebuyisele endleleni ababeyiyona ngoba babevese belungile emphefumulo bafike boniswa inyama emhlabeni bakhula bafunda iy'thixo zasemhlabeni shembe babusela khona-ke njalo badala kabusha ebafaka ekhaya emphefumulo. Manje ayisafunakali-ke zonke lezo y'thixo maselibalandile ekhaya emphefumulo fanele ngikusho lokho ngoba kusasa uzothula inkosi umyazi wezulu ngabalanda ekhaya emphefumulo mina ekhaya zikabhekisi kanti wena usulanda inyanga lezama bafaka ekhaya angisho izimbi
kodwa kulabo abasathanda izinto zasezweni zilungile. Kodwa wena umuntu ufuna abantu bakini babengcwele bahlambuluke babuye endleleni kaNkulunkulu, ayisafunakali leyo nto, ayisafunakali leyo nto. Awusafunakali umfuthu naqamu nofezela lapha ekhaya. Nawo mongalazi uzosibona manje mase siyekhela so besambe sephuzi nikhela intokwe mayibonkosi ibona ke isiphungo sakho basiphuzayo into ushembe uyasifundisa phela into ngalisho benamali ungenamali nje ekhaya uthi amnalo lutho ngicabanga obaba nobamkhulu nje baphe into ngayo thathela umakoti ukhamba isimpuphu namanzi kokoze uthathule lapha ngenhla hayi ukuthi ilathi leli isihlo sabo mayibonkosi amen akoni ilathi la izulu nasishilathi ilathi leziwe izulu liphela zithi isidlo sabo babanikeza obanika kona bakuthiwa ukudla ama-vegetable ama-fruit nokudla kwesizulu ubapha isidlo sasekhaya mayibonkosi amen. Ngiyawetheni-ke bakhonzi abahle basezulwini bantwana bakaMendi wezulu nomhlaba. Mase bethatha beyiswe ekhaya ziningi izinto entshela zokufanele niy'gade ekhaya, kodwa umshumayeli wami awubhekisile wena, kodwa sengiyakhuthaza ngoba baningi abashumayeli ukuze batshelane. Uma wena umshumayeli ngoba bayatshela abantu basebezolanda imindeni yabo sekuphelele konke abakwenzile sebelungisile futhi emakhaya, bakale batshela abantu abalungise emakhaya. Ngifuna ukusho lokho ngoba mase sobatshela ngawani abantu bafika umuntu esethi uzolanda abantu abadala. Hawu uzolanda abantu abadala bafawephi? Hayi kwathiwa bazotholakala. Hawu ningazi senifike nina ngizolanda abantu, ngizolanda imindeni esaphethe imithi, esaphethe iy'khwama, esaphethe yonke into engizolanda ngizolanda. Phela ingangiyashozi imhlaba amazolo abangeni ngaphandle kwengane yabo, bahlala lapha ngaphandle futhi masengenile ushembe uthatha isikhathi sakhe ebalungisa laphansi khona abantu ababenenkani, abantu ababeyinyanga beyokhwafula beyiyo yonke into. Kukhulu uthiy'khwama ushembe phela kancane abalamule ababele esigawini khumsana umnotho abathethelela phela amagqomu namazolo. Wena ufuna mhlawumbe uzolandobani uzolandobani labo bantu abahlala amakhulu ey'nkulungwane esiswini sey'lwane, wena ufuna mhlawumbe uzobalanda. Kuyanindwa kulo muzi, bakhuluma abantu labo owayisukuma mhlawumbe uzosukuma athi kuyanindwa abantu abami nalaba abangobani balinda sebezolanda bese betshela abantu abambonongise ekhaya ufuneka izindlu zabo, ufuneka impahla yobamukela nozophuma ekhaya ephefumulo ukuze babe ngamathongo bese bafundisa ukukholwa abantu ngihamba kahle egcineni nokuhlonipha umhlaba nomvenqanga bamkhonze kahle sebemkhonza nethonga lonke liphelele lihlambulukile mayibonkosi makholwa wena. Bashumayeli-ke engiyangicelo yimndeni ngoba umndeni sayitshela ukuthi ngakini lotho naba longomane bambathile ngumhlobo bamcelile umshumayeli wangakubo wonyazi kodwa hhayi nanombani umshumayeli wonyazi ukhetha ucelwa yena. Bese-ke nimtshela ukuthi umshumayeli abhinga aphathe ubhoko lwakhe ngoba njengoba kuzo bezolanda la ekhaya ephefumulo bebakhipha behamba yena lo mshumayeli omele ushembe webaphelezela umndeni umele ushembe lapho uzobe hamba phambi kwamakhosi nodlukulu laba lemndeni abazolanda bayanxuswa abashumayeli ukuthi laba abashumayeli bezwayo uma emathempelini abo kwasho unyazi lathi unyazi lwezulu ayimenyezele kuyamenyezela ebuhleni ukuthi abashumayeli umsebenzi abanikezwe wona ukuthi bayolekelela uma sekulandwa abantu ekhaya ephefumulo sebebasemakhaya. Bayatshelwa abashumayeli masekuzohamba namhlanje umshumayeli uzazochazela ukuthi uzolekelela kuphi umshumayeli, hayi ukuthi umshumayeli uzotholakala wena usebabhebhepha kulumuzi usuyayishisa wena manje usegudluza abantu usebiza abantu emakhoneni. Ayenziwe emakhoneni into yala ekhaya, into yenziwe obala. Wena umsebenzi wakho ukuthi ulekelele la besala khona ubaphe izwi lokuthi cha nini phela manikhulu manje hambisani kanjeni abe lapho umshumayeli abesethandaza umshumayeli acelele ukuthi uNkulunkulu aqoshe imoya uvazi ingaphazamisi lo mcimbi wakwalo muntu. Umsebenzi umshumayeli wakhe okuzovikela ukuthi ingaphazamisi into yomunye ngoba into yomunye ihlezisana noNkulunkulu, kodwa abashumayeli banxusa ukuthi ababhince. Amen. Leli thuba-ke sizolinikeza abantwana babantu abaphiwe uNkulunkulu ihlandla yokuthi abathume nemindeni yabo ibathume
inhlansuthi iyobayile ujamangwe ubengena lomnenabo nakuba George uma bekhona abaphathisiwe indaba enhle yasezulwini ukuthi bayethule ngoba uNkulunkulu uyasithumela ithi inkosi ilanga lokhanya ithina oshembe siyazivusa imndeni siyithume eningi kayikhuluma kumani yakade niveze usizi lwethu ingakho yathi inkosi ilanga ikhuluma namadoda ukuba kuya ngokwami ngabe ngithi oyihlelo emkhulweni bangabe izindingo babuza isikhathi lapho abakhulu bezobhala umhlaba bese beluma amanike oyihle emkhulweni befika oyihle emkhulweni ahambe phambi banganana abathatha ibhuku babo kodwa ubethulele noma yethulele kanti igama ngabo uthi uba kuyangami ngoba thina oshembe ushilanga ngoba thina oshembe masifuna ukuthuma umuntu wakini sithatha umphefumulo siwulenze phezu kweliba lakhe uhlangane nomzimba wakho umuntu abesevuka umama wakho akazokhuluma nawe ezwakalayo mase siyawulenza sifike elumbini thina kaMkhulu wakho aveza afike phambi kwakho afike egula ngithi lunje umthumba hayi mphuma egula kakhulu abazama ukukhuluma uthi ushembele waqaphelela amaliba ningawashiya ngeuvazi apho manje ngoba kadala hle ushembe uyabaqoqa-ke manje uzobafaka ekhanda emphefumulo ukuze bagezwe bese belanda beyise emakhaya imizi sekuyakhile manje iyona manje yovusa imizi yovusa amaliba amasha emndenini abantu abaphila abangafile manje bonkosi siyabonga siyacela manje khona abantu lelithuba sinika wona inkosi wabusise amen Uphakama wami ngokuthandeka bengcwele badala benkosi-ke umshumayeli uCulu eMthunzini zikhona izinto ezezulu ngicela ukudlulisa indaba kaShembe njengoba umshumayeli kade echaza suba abashumayeli bathunywa uba bewumele uNkulunkulu lapho abathunywa khona noma lapho khona kuyakhona imindeni esilungisiwe lapha ekhaya emphefumulo isiwa emakhaya ayo ngivela-ke ezweni lasempangeni waBiyela ngangithunywe khona la ekhaya osho ukuthi-ke into kaNkulunkulu ayikhulunyela emakhonini njengoba umshumayeli adesho ngathi uma ngibuyisa inkulumo yakwaBiyela wathi umshumayeli cha awuzungitshela kanjalo emakhathini uzoza ekhaya emphefumulo la owawuthunywe khona mabonkulunkulu sahamba-ke mhla 5 sisuka lapha nomndeni wakwaBiyela iy'nsizwe zakhona ihamba noyise wazo insizwe endala kodwa isimanga engasibukakho kwaba nentudutudu lapha ngaphandle kungaphumeki sikhululiwe imndeni kodwa akwaze kwahambeka sangazi kwenze njani ngaze ngabe novalo memphenduka mwabashumayeli ukuthi boze ethethe ukuthi kwenze njani uma sesifika lapha emgwaqeni sisawuqeda 14 lo wa-E yaqala phansi ijudududu kwanokuthithithi zokubona kwakhona imoto engavumi ukuhamba sasafike egalaji e-BP wayiso leso futhi hayi sahamba uNkulunkulu asithwala sasafike empangeni uma sesifikile ekhaya emzini wakwaBiyela sisesangweni nje sisahlezi luthi insizwa zomuzi ukuba ivuke ekhaya phela bese izimukela esangweni njengoba sesifikile nomndeni ophila nosemoyeni zidaliwe zinehlangembi ayifuna ukuvuka ziyanengwa kanti akusizona lezi ey'daliweko ey'philako esiy'bonako thina kukhona abantu ababenza ukuthi bebe nje laba bantu awu yasenzeka indaba zalethu iy'mpahla ezokusebenza ngaphandle komzi esangweni nansi imphefumulo esisuka nayo lapha ethwelelwekho isilindile lapha esangweni ilindiwe phela mphumi iy'mpahla lezo abayilungisile labahongomane ey'sebenza esangweni emzini lowo osukiwa kuwo
awu kwavele kwenzeka isimanga uNkulunkulu wasitshela okunye esizakuzwa kwavele kwaphakama indoda yaphakama entombazaneni yakhona intombazane nje uyitshitshwana yavele yaphakama indoda kule ntombazane ehlezi kanjeya akhona mnyagqoke ngemhlobo yona igqokile intombazane yavele yaphakama kuyo sisabeka nje ibhakede la elinamanzi asemngena amanzi abusisiwe asuka phephaleni phefumulo anoshembe phakathi umoya oyingcwele weqiniso. Uma-ke siyiphakathi la sisalindi lapha esaweni ivele ithi indoda uma ijomba le ntombazane ijobo lapho ukuthi ichanazele phansi isibulu isithi maphathini mfana wami ithi mfana wami ithi lalela-ke awuzukujaha nje ujahile nje njengoba wena ujaha uhamba uyekile ngoba umndeni wakini ukulindile awuzukwenza-ke kanjalo thina fanele sisuka kude kabi ushembe usilande kude kabi futhi wena uzosila ngento eyodwa awuzukusheshe uyigijimele ezimbuzi oyijahileyo awume nje awulinde ngalinda batshela bakosi amakhazi adla umonyo unothile wena umbethe iy'ngubo zakho kuyini sasa sisuka lale ntombazane izabula hlanza izandla bona ukuthi beboshiwe esethi ngifunde esinye isifundo hlele ngihamba ngithunywa kodwa ngifunde esinye isifundo kwabiyela wahlanza izandla kanje njengosuka umntu efaka uyinsimbi ngayi izandla wasetasambeka emakhathini ngase ngibiza insizwa ezimbalwa khona nomntwana wasendlunkulu esihamba naye lapho wasitshiweni sase sihamba naye ngamthatha ngabuka ngazi wakwenze njani sase sihamba naye uma sihamba wahamba ibanga ongawusuka la uba mhlawumbe wawufika epolice station lapha leya lapho kwamasho mayifika khona ethi asambe siyocina ingane yami eyayinenkani embi eyayinenhliziyo embi eyayinomona uthi uyabona uhambiyexoxela endleleni uthi uyabona umona nenhliziyo embi leyo oyithandayo emhlabeni uthi phambili wesikulindile uthi lolula konalo emhlabeni uthi wena uncenga ngomunye umuntu naphambili ufika ukulindile lokho uthi-ke njengoba ngishe hhayi ngoba ushembela ngiqaqanga uthe kodwa owakwenziwa kini ngizokuletha kunjalo ukuze umndeni wakini ukubone ukuze umndeni wakini ukhiphe izinto ey'qondene nalokho okukhuluma okwenziwa wusaphile emhlabeni yathi hamba le ndoda andenze njalo yobangenze noma umbhoko nje njengoba sifika sihlapha ezohlahla yasithi awungihlabelela kancane ingoma eduwele ndawo lezulu sengishile sewanele ithi mina ngikwazi uyihlabela ngoma makhathini mfana wami ithi kodwa ngiyemuzwa ushembe uma esifundisa ukuhlabelela hey sekuzokuba mnandi sihlabela kamnandi sibhidilisha singakwazi uthi safundiswa uye kodwa wasiqoqa sinje uthi-ke lalela-ke uthi nangilo tendela kakhulu uthi kodwa lo mfana esimlindile indodana yami uzoyibona nje uzofika injani thani sifika waseshintsha isimo lo mntwana wentombazane wangabesaba isimo lesi esifike naso la phansi kwesihlahla eyisona washintsha isimo wasebuka amanje kwambuqini usethi-ke la usefikile emakhathini mfana wami lo mfana unenhliziyo embi kabi yona le uthelo nomshembe esihola ethi asize lapha ekhaya kwabiyela kodwa yena yokuhamba kancane inenhliziyo embi eyayimphethe emhlabeni wadonseka nalokho kudonseka usamphethe uthi-ke wayeseza uthi wasefika uye uthi wasefika zokukhombisa adwenda uzebuka amadolo uthi wasethi-ke ahlabelelike manje elinye igama amakhathini kohlabela wena mfana neso angalelebale kodwa phama indoda kuyo ithi umbani weswa manje ingane nawo uthi nami ngayizala ithi ke kodwa uzohlabela nye manje ingoma mfana ohlabela yona ithi sewenzeni we-Adamu sewonakele umhlaba ngasisho le nto ngase ngisho
ngisho uyangenele sizoholela yilapha ebongani yashinezwe yona ehlabayo sahamba ibesihamba basafuna usuku umuntu maphesha wethu ukanahamba kodwa amadolo awucabanga ukusuka lapha e-police station ube uzifike la uhambe ematsheni uhambe emeveni uhambe emasoyini kule ndawo sehlanzeni phela la uthi ngizokutshela mbani ukuthi ungani ngihambe kanje uthi lona njengoba ehamba kanje akazalwanga isishosha akazalwanga isidalwa kodwa inhliziyo yakhe eyamenza wagwetshwa emndenini wathiwa kahambe wasesezansi inhliziyo yakhe embi eyamenza waboshwa emndenini wayiboshela umoya omubi owawukuye yingakho ehamba kanjeni wenza nje-ke wambamba wamupha ngentambo ezandleni ehlangane nomndeni bedakiwe bedakwe utshwala awuboni yini lezi ngane zidakwe kanje nangaphela abadakwa bazowafa amanje kuse waze wasa bedakiwe uthi ayithi labesifadayo njengabomu futhi lapho utshwala ukhaba ukukhithe bese uvele sekuseyisibona manje sibale ngabona ukuthi ungapheli sifuna ukubona ukuthi ikhona lokho okwenza lento bambamba-ke bangikhuma bathi ngigwaza ngomkhonto lapha esiswini bengigwazela inkosikazi yami uthi basebeshiya lapho ngafa bahleka bahamba manje-ke uShembe uthe akamlethe njalo ukuze izwe limbone nomndeni umbone wafika-ke njalo wathi-ke ngeke lezi imbuzi nibulale noze ninenqaqeqala lento noze nibhuncule umkhonto awubonini lo mfana wami ushikela lesasambe nalo lapha lakhona uthi amboni nomfana usifanibayo umbiza ngegama uthi ngubanilo kuthiwa yikulo mkhulu awumbonini ehlalahlale phansi esibhoko yiyo lo ndaba lowo mkhonto uthi-ke manje-ke sisizeke ecela kuShembe ngoba wena uShembe ukuthumile ngiceleke asithathe intambo aphinde futhi abhunqule umkhonto sobe sesikhuluma washa upastor wafikela ku-3 akaze kubuya kushaya waphi imbuzi uyabekezelwa sibulele ukhonthuzini zokhuluma la komphindela emvafuthi manje bantwana benkosi indaba kaNkulunkulu eyenzela lapha ekhaya lomphefumulo sebathi uNkulunkulu ngobisibili ungacabanga ukuthi mase besuka lawo nebaziyingozi uShamu baqoqa ey'ntabeni ey'hlukahlukene ubaqoqatha abadala babo bafike balindike ekhaya njengoba enjalo ithele hawu uShembe mhle wasenzela isimanga uthi ekhaya lomphefumulo behleli kahle kabi uthi bekhatshela kamnandi ubombela esifundisa ukuhlabelela uthi kodwa ukhuluma ngaphakathi onye nokuthola ngaphakathi sengayibulalayo emfaneni muze uqala kodwa ngokutshela ukuthi wayebuka phezulu ecimezile nomntwana kodwa ikhehla kuye lalimtshenti lakhona imoto izokushayisa bese jikithi ingamshayisa imoto engayinqubuza imoto waze wawufike eqhuke ngamadolo uthi ngoba ngiboshiwe ngiboshela inhliziyo yami embi wafika-ke senza-ke sikuthunywayo ngokade echaza umshumayeli sangena ngaphakathi saqala phansi indaba seyihamba-ke manje kwawumama abanye-ke abahlukanekho abahleli lapha umuntu usebhokodeka nje endlini esebhokodeka sekukhanya umuntu ekhuluma noma ubani useveza icala lakhe ayelifihlile zima bantwana benkosi ilokho ukuthi ngikuthuyiwe ikhaya lomphefumulo ngangalazi nami ngomunye owathi melizwa walisola njengawe kodwa lapho enganinaka khona ngatshela inkosikazi yabahadela esikhothe engasekho emhlabeni ngangazi mina ukuthi kanti iphesha wethuna ithoshi alikho ugesi awukho khona isibane esimhlophe eyayisithatha inkosikazi iyincinga ngaso iyincinga ikhuluma ixoxa indaba yami ithi lo mfana ngikumbona wahlangana umndeni wavota ngaye ngiyacela ukuba ngiyime badokotela uNkulunkulu ukuthi-ke singathi uNkulunkulu angasisiza sonke sibe nesibindi singangabazi ngoyekhaya lomphefumulo ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bantwana benkosi ngwakasibisi isibongo
nami ngizosibongela kuNkulunkulu uNyazi lezulu ngaleli khaya lomphefumulo. Ngihlaselwe kakhulu ekhaya ukushona kwabantu ngengozi. Unyaka owodwa nje sebebaningi kakhulu. Kodwa namhlanje sengiyazi ukuthi inkingi laphi. Bangcwele kuye kwavela insizwa kuqala ebifika izongena nemkhonto ekhaya. Isabeka lensizwa. Eyathi mayingena ngaphakathi ngifisa ukuthi kambe ngizoyiphuca kanjani lemkhonto. Kodwa ngabona sengiyiphucela imkhonto. Maye singamina lemkhonto ngase ngithi ayilo muntu akuyena okulinyazwa. Umuntu wakithi. Okuvelile futhi izolo bantwana benkosi. Kuvele umuntu owahambela empini. Lapho alala khona uvela umzimba wonke kodwa la ikhanda lingakhona kuye ufika ezantsi. Sekumile ihlahla lapha ahambela khona. Ukuthi kanti izinkinga zingaka nje khona umuntu ophathe umkhonto lapha alala khona. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba leli khaya emphefumulo kuba likho ngabe konke lokho angikwazi. Nkosi busise next week. Amen. Amen. Ngiyayikhetha inkosi uNyazi. Igama ngosifiso ngoAntuli. Kade silokhu siza lapha ekhaya emphefumulo. Siza sicele sihamba nobaba nomndeni somndeni. Sibe sesinikela ngeimbuzi zaze zayisithupha. Silokhu siza lapha ngokulandelana nokuvela kwemiyalelo. Kube sekuthi ngoJuni ngathi uJuni kuqala kwafika isibonaliso kimi kwakhuluma ikhehla lathi mina ngimdala kakhulu konami uyangibona waqhamuka ngathi baqhamuka lapha esangweni ngathi bavinjwa ucingo kumina bathi uyasibona konami ngithi yebo athi konami yabo njengoba sithe woza lapha sithe iza ukuze uzotshengisa umndeni futhi wena ngeke kulunge ukuthi kube khona izinto ozozenza ezingumsebenzi wethempeli kodwa wena sikukhethela ukuthi ube umnweni walomndeni ngakho kusola manje ke lemnikele lokhu niyenza sesizwile futhi sifikile mina ngukhokho wokhokho washo njalo wangayichaza igama wathi okuningi sesikuchazile njengoba umntwana undodana ukwakhuluma ekseni manje sesizile lapha ke ngamxoxela nobaba sesizile lapha nemnikelo esesinikelile sesizocela usuku ngoba lathi ikhehla sesikulungele makudlula umhlangano njengoba niyesontweni bese nibuya ke nize la kumshumayeli majiya nifike nisho ukuthi sisacela manje ukuthi siyobona ekhaya manje ubaba uzoqedela ngeke ngizosasa parliament banafi umntwana onjele cha sebefika kuyena kanye ngasethi cha ngizofika ngizobona uMajiya ngoba wavele shila athi angihlinde nje sesiqede ukuza nemnikelo salinda-ke njengoba sisiza nje namhlanje sithi cha ayisize nomntwana ukuthi ngeke yini mhlawumbe besibekele ukuthi hayi singakhululeka ngendlela sebekhulume ngayo umntwana. Siyabonga baba nizothola usuku baba emva kwenkonzo nizohlala nilinda abantu baqede konke okwenziwayo sobe sesixoxa-ke. Igama nguSinegugu kwaZulu ngizala emzini waMinyamansi eNdlunkulu. Nami nginomyalezo engithunywe wona namhlanje la ekhaya. Eminyakeni emithathu edlule ngonyaka ka-2020 kufika kumina ngephupho omkhulu nogogo abalimele abanamanxeba abalimala empini babefika kumina bangibonisa lamanxeba ukuthi balimala kanjani abakagezwa bacela ukuthi bayangithuma ukuthi bacela ngiyobacelela ukuthi bagezwe kodwa ngoba manje ngiyingane ngangayi-understand le nkulumo ukuthi isho ukuthini bese kuthi kulo nyaka babuye futhi kusho ukuthi ngawo-2020 ngahamba ngaya ekhaya kaNongoma ngayotshela abantwana ukuthi kunesibonakaliso esinjena ngaleso sikhathi isile sesayibuza zasisakhona abantwana bese besichale sisibonakaliso sike seza kuyisilo bese kuthi kulo nyaka libuye leli phupho malibuya leli phupho
kodwa manje akusaveli labantu abalimala sekuvela abantu abayomama nobaba bathi kumina thina singabazali balabantu abalimala abangakagezwa abakafiki ekhaya namanje lokhu sabalinda njalo ingane ayikafiki hamba nganyama usiyele kuyazi lwezulu uyocela ukuthi lisigezele lezi ingane kodwa umgudu ofanele uhambe fanele uqale uhambe uyobika kwisilo umisuzulu ukuthi makezo nyazini azokhuluma nalo ezocela ukuthi zigezwe lezi ingane bese-ke ngizama ukuthi mhlawumbe ekhaya ukuthi ngiwuhambise lo myalezo ngenxa yokuthi ngiyingane futhi ngiyingane yentombazane wangazwakala mhlawumbe lo myalezo wagcina ungafikanga la ufanele ufike khona kuleli sonto-ke mayiqala babuye futhi laba abantu bethi manje-ke sesiyakuthuma-ke ngane yami zihambele wena uye ekhaya lemphefumulo bengingazi nokuthi khona umuzi ekuthiwa isekhaya lemphefumulo wathiwa ngihambe ngiyobacelela ukuthi beze ukuthi bazogezwa bacelele nentethelelo nakho konke amacala babe nawo ngizobacelela kunyazi lwezulu. Siyabonga abakhonza abahle basezulwini amazwi uNkulunkulu asesiphiwa umlomo wabantwana babantu ukuba basilekelele basikhuthaze basiphe namandla bayadabisa ntombi lokukhulumayo ngoba aqala ufika inkulumo eqonde endlunkulu njengoba bona abantwana abawufakazi nabo usuma bona nabafowabo ngemuva baningi abantu asebefikile bethunywa endlunkulu ngenxa yothula olukhona kwamanje angicabanga ukuthi inkosi yethu esibusayo ingakufekethisa ukukhuluma kuphela ukuthi akufiki kahle noma uthola inceba ekahle ngoba usenothule endlunkulu esicela ukuthi uNkulunkulu nawo ngamabutho agcwele ngoba phela amabutho agcwele noma bethu aqhamuka ngamakhosi ezizwe nezizwe kodwa abantu ababebutha amabutho ababaphetha wonke amabutho umhlaba wonke welizwe iKwaZulu. Inkosi ehleli uMisuzulu iyona eyomkhuzo wamabutho onke izizwe zonke ngoba ibona abaphethe izwe abasendlunkulu mayibonkosi. Asibathandazise ngathi uNkulunkulu angalothisa loluthulu oluphakamayo endlunkulu liphele ukuze inkosi yethu iqale umsebenzi ethumele wona ayithumele ukuhlala ithumele ukuthi izothetha amacala izolungisa amacala onakala emandulo ngaphambi kophunga nomakeba nonkosi inkulu ngaphambi kontu ibonge ezaphemba lendlu bishona aselele wona inkosi yethu akulothele konke loluthulu phela konke loluthulu inkosi wazi ukuqhubeka nomsebenzi wayo ngoba ngenhlanhla siphiwe ngokubheka imbuzi nayo yambona umvelwane ngakhona. Iyona uthula oluvelayo asicele liphebezele namabutho abutheke wangahlangana namakhosi amadala asemandulo ahlangane achithe lolu thungo yalukhona uthi inkosi iqale ntolose njengoba ngikhuluma ekuseni ngithi umqalo wendlela uthi iy'ntombi zenduce zikhona la asiqedeni isipoli sakhiwe iyona inkosi yethu uMisuzulu oyozama yobalanda ababusele esigodleni bakhele bahlala uze babone intombi ezweni empisholo babone intombi kuphi iseNazaretha phela. Amen. Awule khona ngofakazi nomgweba awule khona la ukhona ayisekho intombi ekhona lezi ezagcina umthetho wokuhlola kwey'ntombi bona ngaphandle lezweni ayisekho lutho. Intombi lezi ezihamba umhlanga nesikole kodwa intombi eningi ayisekho. Ingane encane iphelile zikhomozwa yini ngezingane ezafa ngesikhathi sacetshwayo zenducu ezathi ucwaningane ndaba ezitha laseyibhodwa kahlungu kuthiwa zaqaqa zabhekiswa phezulu kwaba isiningiso umvenqanga akuyi bakhona ntombi ngoba ziyabuza ukuthi zizoba khona ngani intombi thina sabulawa nomntombi lethu ushabuye kuthiyeke umnqalo wendlela ziyagezwa unyazi lwezulu sekhona ley'kuthe ziyesigodlweni manje kusenothuli alilothuli yithi iNazaretha esiyinsipho
nesusa untweza ekhona sithanda zisiqinise sinkosi aliphele luthuli oluhluphayo endlunkulu ukuze indlunkulu iqale umsebenzi wayo mayibonge Nkosi sithi le ntombi siyacela naba ingane zakwenu bonane nazo nazi ke nimunyungele ludaba ngoba noma senithunywe ekhaya emphefumulo kodwa egcineni kuyadinga phela ukuthi ukhutshwe imphefumulo yeNkulunkulu ukuze bagezeke uma begezeka bayoluqedisa loluthuli ngoba mhlawumbe luthule phakathi manje mazinyane asekhosini mhlawumbe phakanyiswa yiwo dala labantu abafa bangathola abafa baphila kanjalo mhlawumbe yiwo phakanyisa uthuli nothuli hlangananile noma ungafiki endlunkulu inkosi yalindwa ukuthi ilindawo yewubo amen ayifiki indima niyiqala yothi maseyifika yona iqhubeke seyihamba kahle amazolo semabhulile ngoba kusenomthwalo nzima endlunkulu ninawo sembona uNkulunkulu uhlangana phela nangu umntwana enkulumo njengoba sebemthumile nje bamthume emnyangweni manje ukuthi ngoba bagezeke abantu ukuze kuphele isililo ethuneni mhlawumbe siyophela isililo nasendlunkulu hlangananile ntombi uhlangane nawo wanewenu ngazi noma obaba kwenu noma yini ngizothulana ngaphandle ke nihlanganise inkulumo mase nihlanganisile ngelo zitha nibuye sihlale phansi sicele uNkulunkulu asiphe ikhambi namasu okulekelela ukuze alekelele phela ulabezitha inkosi ngonyama ngoba ithole kanzima amen siyabonga abakhonza abahle basezulwini sesiyacela uNkulunkulu asivumele sime la ukuze sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu ngoba imisebenzi eminingi kanga namazolo uNkulunkulu sefuna ukusigeza kangiyona imvula amazolo ukusigeza siyacela uNkulunkulu asihlenga usisizi lakhe amen socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelo sekhulu ne16 116 ngiyacela abashumali benkosi yakithi ebuhleni mama Nazareth ngokukhulu kuyithoba ngicela ukusiphosa lapha lesabelo lapha emazinyaneni ekuhlabelele wona 116 ubaba umshumali oseduze kwakho sithendo uzosicelela isibusiso inkosi kusuguqa abangcwele Iswa ngosiso
abashumeli baNkulunkulu bazokuqala neyimbenge sizoyibika kubo. Ngiyathanda ingenelele la zinsizwa ngisusele le system leningi ukuze sikwazi ukubeka iy'mbenge ngompelendaba phakamise bafuthi nibe bakhonza abahle basezulwini labo baphethe iy'mbuzi bazonxuswa uba bayikande manje iy'mbuzi zabo bangene nazo ethebelini ngemuva kwabantu ngemuva kwabantu lapha bese behlala khona sizofika namakhosazana siphethe iy'ncwadi sayinikezwa unyazi phezulu. Lezi iy'ncwadi zibhaliwe umuntu usho isibongo azosinikela. Mina njengoba ngowamajiya uma ngizonikelela bakumabantu bakamemela kufanele ngithi mina abakamemele ngizoba incwadi abakamajiya kuze kubhalwe phansi sekuthi le ithatha umuntu ade uzonikelela bakamalunga isho isibongo uzosinikela ukuze inkosazana ibhale sona. Lezi ncwadi zibhale sizobe ifuna ukuthi isiphi isibongo uzosinikela ngalezi iy'nkomo iphethe niqhamuka kulebhizwe isibongo senkosi eliyikhonzelayo zintathu izinto ezizokuzwa kubo. Amakhosazana azobe sibhala bese ninika lezi ncwadi nihlale phansi nina baphethe iy'mbuzi bazobe sebefika amashumela bebuze imininingwane eqondene lembuzi ngayinye ngayinye ukuthi nithini ngayo phambi kwaNkulunkulu. Bese ngihlala phansi ngoba shumela sebefikile mina bayithatha babhala bese ngihlala phansi ngilinde isikakhulu ngophethe iy'mbuzi bona sicela ukuthi babekezele ngoba bazosebenza umsebenzi omude kakhulu. Ngiyacela ukuthi nibekezele anizufana nami nawe esizonikela ebhengeni njengoba sekubusisiwe abesumuntu asukuma zambele asisho icala kodwa-ke usuyene ngalethe imbuzi abazokuvimbezeleka-ke abantu abadala kodwa abantu abazokuvimbezeleka ilapho baphethe iy'mbuzi ngoba kufanele bahlale kuze kuvalwe la ubusiswe njengoba sizoqala nomsebenzi manje okuyibika imithwalo abazali bethu kufanele bahlale la kuze kubusiswe bese bephatha isizwi abazotshela noma ukuthi uma sebefike ebuhleni ngoba lezi mbuzi bazoyithatha bayibusele ey'motweni bese bekhuphuka bebuhleni njengamanje lapho ebuhleni umiswe umshumeli uNdlovu weladi owakhethwa inkosi unyazi phezulu ukuthi ma ngingekho umshumayeli nofica uNdlovu ekhona uNdlovu uyithatha lezi mbuzi ayibeke bese ethatha lezi ncwadi ayibeke ekumbini mase nguyilo letha zona lezi ncwadi ushemba bese ekhipha isibusiso. Umshumeli uNdlovu uma esenqoqela ukuthi ubaba wasikhipha isibusiso abantu mase bafikile ngokuthi bona mase beyilethile imbuzi bese lithi inkosi ibusise sekukhamba kushembele lelo lizwi mayibonke inkosi okuhlalukileyo ngesonto edlule uhlale ukuthi lezi inkomo esiyithatha sizisakushemba iy'mbuzi ney'nkomo phela siyafunakala ukuthi zitholelwe phela nazo ukudla kwazo ngoba mazidla ziyaphila ziphela imindeni yethu waniyibusiswe uma singasabi zidla ngoba sincane wasisabisa nje iy'thokazi iy'khosazana ey'ncane kufanele yikhule mayikhule izalana phambi kwaNkulunkulu uzalana isibusiso sakho sakini kodwa mazidla kuwa wayidlala siyamuzela phela isibusiso kwathiwa-ke asiyinikelele kade nikhona ngoJulayi kade kumenyezela kuthiwa abalethi isondlo sempahla kababa iyona le mpahla esuka la. Mina ngisasengitshela wathiwa ubaba wakhe isibaya watshela uNdlovu lesibaya sakhele iy'mbuzi eqhamuke ngale phefumulo ningahlanganisi ney'mbuzi zonke sinesibaya sazo njengoba-ke kusuka la iy'mbuzi ngosuku njalo ngamasabatha mhlawumbe 120, 130, 200 awucabangeke wonke amasonto ngenyanga amasonto awu-4 sezinga kungakuba besesakhele sezakhele isibaya sazo zodwa inkosi yamaNazaretha ziyiswe enkosini lezi mbuzi aziyiswe komunye umuntu lapha ngisho amaphoyisa namfika lapha ayazi uma niqhamuka ekhaleni phefumulo kuzokufuneka ngeniswe ngaphakathi ufike umshumeli uNdlovu uyaziwa uNdlovu amazi uphathisweni kodwa ziya kuyena ngokuba ngekho amazwi abayikhuluma kuthina sisemapondweni esitshela lokulayeza. Ngakho-ke labo abaphethe iy'mbuzi bangahambi bahlale sobatshela masithiwa seningahamba-ke manje labo abaphethe inkomo abazuyingenisa ngaphakathi ethempelini inkomo bazoyibika
bese masesekhanda bese bemalapha baqondana nesango lelekhanda emphefumulo so bese siyoguqake nabo sibakhonzela nansi inkomo yasethi inkosi ezothetha iqamacala ukuthi nokuthi nokuthi kodwa imbuzi azingeniswe ngaphakathi labo abaphethe isimayo bazosingenisa ngaphakathi nazo so bangcwaba bazobatshengisa lapho bekwa khona isimayo mayongosi nabaphethe yonke inhlobo yezipho abanye baphethe amathuluzi okusebenza ngoba indeni iyakhuluma ikhona insizwa iyakhuluma lathi abantu bakubo bathi asibona kanani uthi babe ngabantu beKhenani wathi siwumndeni wakho kodwa makusebenza khale kungasebenzi ngoba ithuluzi wasinika lona la umuntu usebenza ngethuluzi lakubo la ikhaya umuntu udla bakubo lesi simayo mase sesisiningi siyasithatha sisise enkosini khona kade besambisile ngosibabuzana okwesinathi ngolesine uNkulunkulu wathumela senzo sekufona uthi uma babamshumela uthi inkosi iyacela ukuthi cela ngihambisele labo bantu abasebenzayo ekheni ngokuyena bahambisele isimayo bese thatha irayisi ebilisa ngaphakathi ngoba kuyashona uNkulunkulu ethumela ukuthi akuthatha ukudla biswe la kwasho yena bathi basekuningi bajiye ninikeza abantu baphakelwe nabaphekele nobaphekele ngibonile kwamabonke ziyasebenza lezi zinto wakhumbula ngiyabonga shemba umkhumbuzi icelele lezi zinto kunabantwana babantu nkosi yami abasebenza zonke insuku nabantwana babesebenza bagqoka ingubo emhlophe iNazaretha yabo sihlezi nje ishiye eminye ingcolile amabhodwe insizwa lezibhekana uphekwa zonke insuku ngesabathi noma ngizosawuyisa abathi izolo bapheka amabhodwe bapheka jolino amabhodwe namhlanje kuzobe kulungiselwa ukuthi ekuseni intathakusa uphela futhi amabhodwe awu-8 ngoba abantu bayasebenza sasa bazobesebenza phambi nensuku umhlaba balingona ukuthi amapheke 4 amabhodwe awezulu bayapheka engicelayo abantwana benkosi sithengile osibothathisa uthengile irolo kakalika samnika omunye umama ukuthi asithungele iNazaretha ukhona futhi omunye futhi beku-15 minutes ngoba losele manje u20 minutes uma kukhona futhi nawo uthola isibusiso azowuthatha asenzele iNazaretha uma kukhona abantu abafuna isibusiso siyacela nkosi yami niyithunge iNazaretha niyilethe enhlansuthi khona sizonikeza abantwana abasebenzayo abanye basebenza nabo mihla namazolo la okudala izidabuko ingubo labantwana bayibambe amazinyo kodwa basebenzela ushena basebenzela nemndenini lapho baphekela imndenini uyazi labantwana abahlala kumajeni banikeza ukudla bathengele isitofu bathengele ifriji bathengele amabhodi bangayi kodwa ey'tolo angazi ushena ngoba ubani kodwa uNkulunkulu yazi bangayi ey'tolo sakufanele imali sinjalo ngesabathi imali yesonto lokuhamba bathengele ey'tolo bafana uthi ushena bangayi kodwa ey'tolo bapheke sekuyaphekwa-ke lapho ekhaya kuphelela emndenini lithengiswe enkosini ngesimaye esihambile inkosi isibusise amen siyacela-ke labo bafisa ukunikelela iy'ngane ezaphuphuma zachithwa zalahla zapushulwa zenziwa into ezinto yonke imikhuba sesihogweni iy'ngane ezakithi ezasemandulo kuze kufike kwazayizolo masifuna ukuyinikelela sithatha lawo mashumi loturane sinikeze lezi ngane ey'ncane amazamuva namashesha ngene ungathi ufuna ingane igolungu emhlophe ezaliza igolungu emhlophe lezi ezaphupha omandulo nikeze nomiphi ngane wamchaza amafili uyiphi ulithi ngayizulu isingiyozi lezo izona ey'thutha lomnikelo futhi umnikelo wazo ningawuhlanganisi wabantu abadala ingakho kuhlala inkosazana lapha